Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambulu vinaka. Si kuongo na Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbunye dindai. Na matambosa ni Real Estate Agents Licensing Board. Esa pakadingu itu wawa na ngunugo. Endo na kene Vakalislesi moina muirani nonda punua. Ena buku ni nona sianga ni pamuri na lawa virikotori na ruku ni Real Estate Agents Act 2006. Ena ikatiki buni bulongo. Atori baka na board endo na pipa kangai laura ikina na nona baka bitiko na ibaka legislationgo ena ndo na company kata tiko boy lasu ena kena ndo bulita kina be yawe eso suba kina usore ke ina sese enge laura iki ni baka kitiko na baka legislationgo ni bunga na yau sena vale etu kara rao ni bulitaka na be valongo etiko tamabua daumbati na kasi ke ina sese saribota kitalangana kisiongo kina tambani bisa mena bangangai ena nonda baba rau menta baba daya ni na madau ni singani sudu kena batawase singani ngudhi ene ministry ni mbula ena kena tomani na duru muni beiba le andua ena kena boy duri na beidula ena buguni mate ongo na misila tukono Dr. Alicia Sahu Khan na ibaka lesi ni tambani ni mbula ni lele sar na luni bonua ena wasi loma ersa ngoli tuko ani kina be bonua eso ena buguni kena toru bagini dula ka buna na nondo to sa duru ena be vale ena madongo me ado tu mai ena ngungo sibeni runan rau tolu saulo ndol na luni bonua ersa dulo tene dulongo sa rosa ko tolu to do te kona kisini misila e dingo marona ministry ni mbula ena tubuti ko na isaw ni kasi sena gas kasana tibutor bagi sartunga ena singani mataka na isaw ni silinda ba 0.5 na kilogramo ena tumbu mai ena tinikan $2 walu sangul ko bana sende kina tinika $2 diwa sangul ka vituna sende na silinda tinika ruwa na kilogramo ena tumbu ena tolu sangul ko bana $5 sangul ko walu na sende kina silinda tinika tolu kilogramo ena tiwa na keni isaw bo ena tolu sangul ka vituna $1 va sangul ko na sende na matambosa ni Fijian Competition and Consumer Commission e pakarita ni raw monopolio uma na kasi kasana tumbu na kene isau may na $2 rusa ulgo na sende do na kilogramo kina $2 basa ulgo tul na sende do na kilogramo e na gas pa e na tumbu kina $2 ono sa ulgo tul na sende do na lita na bebe saungo e buti ko may na be sauni waiwai e na be mata ni tu e na nonda bura kinang gito enang andre be bunga tela takataka ena kiana sangai me ba binaka tagina no to buka raw ningito na no mata timi ni Fijiana minan raw kina ni sotaba na be timi le beso ena no bura dini ni toka na be karto barita no ngone lewa en sot saoti tukun na do tabulidi saya si fuli ni reto nang andre ba me reto na to soeta ketale nei ba raw ni no to ngito tiko enang unongo na no mata timi ene kawol ni tutu ene tubutu ni poindi katomana norto babarau en sot ni Hamilton kena Sydney Sevens en ambaki mayungo mai da bekir na Vakaleleka ni no de tukutuku na kena ikuri e raunion seman steseni na Radio Fiji 1 kena mbula FM ni bwading vinaka na wini matenganga ni bibanga matini taki errere baki waku ego tani maya na wini ngani bibanga matini taki menta dobata kavoluta kaborusa bula wayawa abini sararane wayawa malika patelagana na makikira o ena mataka bo ni boy tiri kalimina miniti me ono kina tini na bimataka moniti kina bo rombuka bula FM namba 2 na sere na sese ni recho namba 2 eviti